Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Uba Kotbor Warsri, ubalong uhman jong MDC ka Mautharashan constituency, uba Jambor War, hakasanterik ukalan kot Arjar Fulai, ulahir siya kasunong kenrut, kasunong kabadang hab hapo Mautharashan constituency, ban pensay siya kipadba, ba Kimday Satya ban ngom, hakinya penbiye jong kertong ka UDP, uba H. Brolding nong siyet, uba laong baon sa nyom kaddo hakasunong kenrut. Kakong Irene Lingdo, kabalong ka MDC Barim jong kaparyong constituency, kalawan poy hakani ka jingalang hadin pakalaray ban ay jingkersyan yo uba Shaklir Wadri, wadla ka UDP, kalapan kreban pediang buram ya ka, bat ya kinong kersyan haka jingalang kabalapelong haka sinong kensi hakani ka jukasi. Habro artili ke election, arajar khalai khat pra, madai, way na kinong tray ba sitom ha. Jaga parti UDP naga bentau kandidat jongkai ba Brolding nong si bangin wanra yaga jingjopi bat kala orlong kumbang litre sitom ngalajut keren hangne yu kenrut man laki election ngam simpepu watang kawai ru kesngiu ban numai jing keren bat minta pade kala pelong yang bat ikini ke rangba bangin wan ban ai jing kersan yai bahat lani ke parti HS PDP. Tihagane ko por ngam do kwa ban balsu ye kiai kiba ki nongkren ke basikmat kilade ban kren. Hadu ka jingkren jungi balung. Kat bala nganum balsu ye keju. Ngakwa ban jai no ada kawai pat kapang. Naga benta kani ke election. Nadu minne bang syong ne bang pai ipi ki pai ba. Ngai ko ba pidan na pare ke jingkia ke jing perkhat. Ngai tentang i kumba piret mensem imat ngasu perkhat bale si kada pidang syong hang ni phimut dur ya katai ka rili ba ka bala penbena du emele hakin si ngathrai kendai kata ka ba pen kata ye phi ba phin syong hang ni te ngap ngali thu no kalong kumnu ka rili tai ken si ngap ngali thu ngalayo ye ki jing si sha baro hakin si kata kara liba kabala penkre do minisar minta kasni kapoi briu prajar tam kapoi briu hangtai kara liba tingali thu ye pi ke history jo ke UDP kalong kumni sngau ka UDP bakan job ye ke election minta arajar arfulai kedai ban yo tholut ye ki kerteng jong ki dong thop bot la kumnu sau phoja lada kala yo ban tho lut borok sau phojar na ki sau phulai jar ki dong thep bot kata kala job ko UDP lamda kampan yo ban lislut ye borok sau phojar kam numpoi syagathong kata kare ke jingjia ka ba mangabat balung madu sendar bat kui ngile experience habangidon syaga parti UDP lada minta kesni upai prajar agani karali totep bala dala nyui kibot jung prajar ka UDP kanum palat ye kasana jar sau hajar tam ye kala banyo nau tau prajar kata gari ke jingjia ka history haga parti UDP hendai ke bangingi persang ban pit ban yit ban keng ban dia kijing dia jong ka parti SPDP nadu arjar khalai hadu arjar khat pra ngi ba ke piang ba kumba ki kain kumta kawan kumta lada dunaru kendiat kensai ki parlok ki bayi namar kata namun badong ipi ke ko por wat numret mensem ka parti ke jungi ka don menta Haka jingkermen kebaskan bangin kek yauso jong ke jingjok
Ministar jungi shwa kani karali ke menta kasmi. Lechi kishnong ke befer banong. Ba dai hakani karali ke menta kasmi. Hadin baladak kali karali ba shakliar on sa shongno nagane ke jingi kon election. Hendai ganong ye pi kabama kalong bayo MLM sa shongno namar baki poi kindiat palap menta kesni. Hendai nganganong kene kopor ladai bahen susi ni ke parti kan susi ru nganganong syabon syong namar banga kwa banyele hanga yi kanang nganang bang lada ke jem pelat ngam sutana arajar kan pra ke jingele ke ngalapin dekut yuwei timentaru kerman bagani ke jingele kane bat ngan sapendukut sawei hakajo kamadan berkata kendai hamadan markasa hakas niu markasa ngan penbenau lupa menta baro lai hajar unang tebot anong kendut lai hajar am gino kersan SPDP hano kerun lai hajar ngatip bah lai hajar gino kersan nangni na katem kendut wan syakayu hamar kasa ngin sa penbena hangta wai bandukut hagene ke jingele kabamenta kumalomi balung kakana hana bah kendut don sing undangi poi menta dap tang do sing sudah lajen jar siki krem banri hagene ke jaka riwala ketawa nom kuslai ngidon yo bahet ngidon ke GCB ngin sepen kenrang ni ke jaka kenang bagi sing ken yo aban syong panga hagene ke jaka ka ngidon kani ke tham kendrut kumalong ina airin kani ke jaka ka baitana la kumno ne kaliam jungi ke parti ladangi la wansa ke jingjok ngin salai kawai kalong ne ka bataki nongrap ne kendrut bahet la kumno ngin persang berwanra la kawai ka tanap sorkar kapai dai spang nagabanta karap karyang kenang bakinong kendrut kinsuk ndai kenang bo mepi pensuk nagabanta ki jingdon kam kapai dai perkarap karyang katang lai dai bagani ke jaka kadai bandon batna ke banta ki samla lai dai mat bagani ke konstituensi ke jungi la kumno ngin persang barwan rono lai tili ki training ki jaka ai chingi kai ki training center ki bangi dai bandon kawai ke dai bandon hangne kendrut kenang bangin yo ban ai ke jingi kai ki beper naga benta ki samla ki balanang ki barasta tinamar bakopor kilomet ngan siong kumta nga kene ka por ha kene ka sngi ngamda mudur bangan sakren tinga sudon ke jing perkhat ke jing mudur bale se la sai nong selong kin pakren tinga la persang iban pen kre nong selong mupi ke nong krolo da phi sngu tanat wan la sai nong selong pin sayo sngu kai ke bawa kot bor la pen kre ke jing pen kre ngan pen lupa ngan ai jing hikai ki UDP ngan ong ye ki ngan ong ngan betha yo presiden rangba juga UDP ba met ba lendo isar met ba lendo ko burom ban ha ban hikai bha ya ki nong yalam juga UDP na mar kembang ngahi ngayo sngu ngayo yi kila bakla sibun kijing perkhat kijungki na kabenta kijing pen big election hagani election bijungi kani election kaban sawan tinggal pen kre bangan nalsai ban ngai ba presiden rangba jungi on kongo on sabtha ye kinong yalam juga UDP bakin pen kalai ki bon ki ban yalam bakala bat ke bat pen jam dau jam riu ya ka konstituensi kajungi tingan su pen benai ngan su tho ye pi ba menta ka sngi gensi la don ki bopon yengi ba kamit ka reli menta ka sngi jo ka UDP gensi ki la pen kre ban pediang burom ni ki arngot ki bri kata kalong yai kong airin badi ba kot bo kata gede kareli kebamenta kasni hakinsi nganang perkhat baladai kong ina airin impoi kaladai sisa bala pediang buram daga UDP hakinsi hendai i baidon batngi tina kabenta jongaru ngamsim perkhat nganang perkhat ba kasudai tangga jing mudur
Handrai mende step shua bangan wan sene la pun deki nong ilam judupi. Shei pidon ngong ari don ying ngamot balle chicken rot. Te pingwan chicken si ngan wan le ayu situ. Kyong la kalong kumta kamot. Ka wei ni ki program bala penbe program kala thalli. Ngong balai namar hana la penbe ban pediang borom ipi menta kasni. To kam lelai lada arngut kiba maki kila muddur ban pediang borom ngene si kimpoi. Kabumot ba kila do bot arngut tila datang arngut ru laran kejingela. Lada tam tang arngut ru lajok tila duna arngut ru laran kata kejingela. Te kata kene ka kubor kabanga ngakwa ban yuthu ipi hagene gesni. Mapi kino kendrut kane pia poi iskan. Wat num sha penbi. Hoi la sha ni ubay ni pi ko balong balong bat minta kene election ru ka kubor kabanga ngayo kadai kane kasong sa pi kino kendrut. Kiong hana ba kendrut om lelai kimat ngilai minta show sing shanu ru om lelai. Hendrai hana on saya bom las kendrut. Kata kene ke jingkran jam daw ipi kino kendrut. Hana on ya bom las si kino kendrut om lelai. Tema pi kino kendrut pek ngor kita ke bawan bom las lada kiwan kerwet fas pi ki bakin kot sendan kata ke jing temu ka ba penjam daw bat ka bom sutana ban ong ipi kino kendrut komta. Tiga bar ka bang akwa ban itu kene ko por bat ban weng no e kata. Ngalai tho i balong chisen nga ong i balong sa penbana gani gasni ba kata ka ka bajia menchua kanung dia shu gani election don way wrong ba bolo ong nga hana ba ka party sa SPDP balai kalam karam election namar hana ba ka jupalong jingalang pait ba akan drop hana kamlong ka party sa SPDP ban pelong jingalang pait ba akan drop ngap ma pi kenong kendrot la ka dai na kiong hana kata ka jian do ko por jo ka mairang constituency namar menchua mairang don sing ima fula lindo daina do kata ka por hana bakadon ka hagaba don na pedeng kinong song dang ni ngam tip la kila lek do ni kidang don ba daina do kata ka por ba ta kinong song ni kiong ki bo igen ki kentin ba lada ka party SPDP ka wan ban pelong jigalang he hang ni kendot kanum job election dalai leiru kata kadai ke jingi tu kabala jia tu ka por jom ka mairang constituency tinggal ngamo bon ong ke ko por menta kam desu ka mairang constituency menta ke de ka mautarasan constituency kala de ka wai ka constituency te kata kanum don jingi de yesu bat kene ka constituency ka jungi ka ba menta bat ka babot nang tang mo bon ong bauta ubaya tho yang udai using uch SPDP Henry menta don shu uch SPDP ulele shi ka UDP tinga pan bana gane ko por balada kata ke jini tho jong u kadang yeng mo u la ket lang no shi ka UDP menta kan kala no kumta no mar menta kiong ana ka pertai kala kam de shu kumju kumbalong mensua tinga ru nga menjuri kata ba menta ka pertai kala tigata ka jingjam daw ka bau taw rong ba yu tho ula ket no sa ka UDP la da ka UDP ka wan pelong jingalang ne kan rot kan saran ong ye ka UDP ba nai wan pelong jingalang ne ka rot kata kan dai ka jingjia ha ka ne ka election ka jungi ka ba menta ngasyo ban ong ba menta mensua ki hapa kamairang hakapur ba iba tidor ilalong inong ikmat ijongki ngai ibhabat i makaying kasam kajong i andrai hakat kapur nga ngampat yale election tengakan mau ba iba tidor ilong beri bukuin mesim ubakaran pak ubalang kumanga tengayu i mentan ya kati PSC kajongki bakadang nek tunjuk nganang perkhat ba kane ka PSC kane ka kendrut area ba kisinong ki ba marjan ngalalong tem komunisa na jinsisa UMLA jongni ubabror lalong artem si persnem jinsisa ya kane ula alay ban upgrade sa ka CSC tenrenya imenta kadang nek tunjuk
Te hangno ka development. Hapo ka pariong ka jongi. Kinong pariong ki jongi ro. Kidai tang hakapor. Kabamen suwa. Baki hostel kine kumju. Ki PSC kine kumju. Kamar kasa kane kumju. Kapariong kane kumju. Kakensi kane kumju. Ampadon ka jingkala. Te balai kalong gumne. Ngakwa ban karansay hang na api. Haba jie ke kinong nikmat. Hakapur ka jonga. Kapariong ko sa misi ka di ka basa din tam. Pipi hamnong risay ban yung ngigi ng pariong. Kajendog tong gibriyo. Hakato kapur. Ngakan mau ngarang persang. O ngamtre ban yale election. Dengan ang tre bela. Ngatre kong kontraktor. Ngadon sa Berlin. Tekiwan ginong pariong kiong. Nilakwa ya kajingkala. Te hakato kapur. Kakongkras. Ngab gido na kakongkras kam jujop na kamo thadasan. Kam jujop ro. Maka pariong konstituensi ha to kapur kam dai mo thadasan kali pariong konstituensi. Ndrai inong pariong ki ong ni kwano ay kajingkala. Nim kwasu ya kani gibarim wan yale na kakongkras. Te bun gibiru ki kranben. Te ndrai nga to kapur nga ong to ngan persang hanyusin nyawan iwan khat ya nga salek man persang Bang onga ngaduk ngamdan pisah ngamdan ngadai kunswet ngahapet iki para ngahapet iki yin kasen ngahapersan ya kaya para ikun jonga namal ipagi kun jonga yapno te ngamdan pisang don tela da pi yang abangan wan ya election tela da pi kersan medbar musim nganwan bat ngan sakri hoke pi te dai ha kata kapor kabal nengkong ka kongkras ka job hapa pariong bersih daya ka por ka jonga. Dengan doi mentar ladon ke jingkala. Maka parti kongkras ka bahangne pidor bakidor dai way no yalam. Dengan doi hadin ka jingklan no ka jongki kana ka parti ru nadu ha India ru kala hiar. Dan namar ka takadaw ngar menta ngapeniaso yalade bat kana ka parti SSPDP. Ngapun kan mau epi, ngania tu epi bau hoping, ide si para atmi try, bat ni. Te nilai alam bat nga, ni juga try lang. Hapu assembly, ni esong lang, yang tem hapa keren mengapa bau hoping, hapu ka house kiar ki MLA ki minister berkoi kiar ki. Te hadirin kata, parti kongres kalau ay minister no yang Tengah lebat ya ke CNRD. Hababat ya ke CNRD. Mayo iya kata kapur. Baka pariong konstituensi. Kalau donkan palat. Ya ke blok. Nama lajengai hablay sama kurwat. Kata kapur. Kamu kurwat kam hapsi ka adong lakajong konstituensi. Hapariong konstituensi. Hendrai. Ki blok tem kiwe kisnong kihaban hamayrang. Kiwe kisnong kihablay sama kurwat. Jadi lah senting abah. Ya, ngamaong ngaman ya kaneka blok. Lada pi pencop yang ngaman ya kaneka blok. Hapo mau thadasan. Te hakato kapur kibun kibai persa hapo ka house, hapo ka assembly. Andai bahuping kesan yang ngayang na kongres bahuping SPDP. Andai ngah kesan ong ka biang mai. Dai mana kesan ya kana jakala jong. Ya hakato kapur Manta ila yo ila ka blok hang ne mo thadasan. Te kala along ka jingkerku. Te ya pi hang ne akan ruat nga I katay ka PSC. Ka mga ikthang man simha. Ka kanruat kala dai banyo ka CSC. Laradon kinu yalam di bakhan. Te handray ba bro sisian ya kandu bat nga bun sian marasulong ya sungi marjan. Ngaji uang balay pim le ya kita. Wanra upgrade ya kis PSC sa ka CSC pilong minister. Pilay bang kira na po ka house. Te handray pa de. Nga I omdon haja ka jong yir ka ju. Haja ka jong pi hang ne ka ju. Te namar kata ka daw nga maong kum ne. Ko pi kinong kondrot ipay ba. Manta ka de ka por ka ba. Ni ki pa mensuwa nimpa de ki bala nang lastat. Nri ki kun jongi menta kidai bala nang asa. Namar ngatip bahate ya jakasong pangasong habis lepur
kibun kinong kendrut kiba wan pule ki kena hasor salong kibun kiba lawan pule kibun kiba lanang lasat temanta ka perthai kikun ki jongi ki dai kiba lanang lasat te ni dai banan kam ban rapek ki kinong mikmat kino kita kinong mikmat kiba trei bar kiba don sisa kata ka mensim ban sakri ni pai ba kenama kata kadau nganga ongkum nepi Baki kinong kendrut ni hantai hapo ka area pariong ngira ngolong meeting hakini ki sni baladak hapariong kinong pariong mata kelas nutu ya kersani ba bron lakula u atim ka ba umon ti tim stang tem mentoi em kadak kasien don manwan rasa ka konservansi lasi pausnya melalong MLA melalong minister Hajin sisa mulai ban ki office ki ba per ku mangalek mga ngakut lo tang sistem lada jin mga damdam menta amut ka area ka jongi ki bun ki department bagi dai ban ya ki office kana ma ki kun ki ti jongi ki ni wakam yo jam tenrei ngai ba aba breuhi umpadon ka jina jistan sudan ka pisa ban penwi ban tek ban yale election Pai bak lagi, leci ya tap no. Kikun jom minta ke lanang laksa, kamu thai kini kami jam. Den yang dai pi kilong kami. Hai kin dai kikun kiti jomi. Pi kami kipat nak kersane kikun. La penlut kepisah tengka bakin yo kaji nang start. Hanre ngapur bawat kam dia. Tela da kinong yalam ki jomi. Kinong nikmat ki jomi. Kimi jenaya kata. Man perkat nang ta ka fuso ng kikun kiti ki jongi kalong ka ba ako kata-kata ngam ju nang bantu ro kapisa yung akalait lut ki badok ki wan man kasni hayen ngam ong ki ngam la naman di kalong kumi ngaso thoye ka jinga yung kalong yung sam tenamar kata-kata ko pikir orang ba kinong yalam slong umaiba matan lakran kumuwei na kinong yalam balang ngaso thoye ka jinga ka jongpi ngaso thoye di naman kapur election kiman kulal ladap ke election kilaklek kiperkhatanya ka ying kasem nganga ong persahan ne bahat sang klian kelat ya ka ying kasem nungkong le ya ta ka ying jong hanrai perkhat ya pai ba pilalong nuyalang jong ki pai ba ni kisaka ki motat resan nilang don kamsi bun binyara nilang bun ki paduk ki pasok Kien kisam ki jongi ki patbiang namar balai ba ka development tempat wante omdan development hangte ya ka area mo yang jongi ru omdan development ki PSC ki ne asa tanga ka por jongi pa jongi iba lebih dari hujan pa jonga iba lo memel tan sipor lawan ra ya ki PSC ngalawan ra ya ki surok ki linting sengkien ya ki blok ki longin ki baduk ngala ayang kibaklan yang gaong wan sanga ngan ay la dak skin sokar kan dak ngan ay na katulop jongi to ko por kolong khatsan hajar menta agalak tam te henry kiwi ki jingyo menta ki MLA kila yo double bana ka por ke jongi henry ki klat yo pai ba ki ie te ka yeng le jong